Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Rwanda Burundi TV, ubasuhuza ni Jean Pierre, nagarutse na Koffi geopolitical analyst. Koffi, umeze neza? Ya nda rwose nta kibazo gihari, nizere ko n'abadukurikira aho bari hose mu mirimo yose bakora bameze neza, kandi ku ngingo wateguye nizere ko tuza kudiscussinga uko tuzumva. Ego. Kuko bisanzwe turi bwarebe intambara hano mu karere. Nimba twayita intambara y'akarere sinzi nimba naba nibeshye, wowe yita gute? Iyo umuntu ayise intambara y'akarere rwose kuri ngewe nta kibazo kiba kiri muri ibyo bintu. Kandi ni nabyiza cyane kuba ari y'akarere kose eida kazatungana. Ego. Cyangwa se gafailinge bigoma uko byari bimeze. Impamvu rero tugomba kwita y'akarere nuko intambara ivutse hahita havuka ibice bigera muri 4. Ego. Haba abo twita protagonist, babandi babarwana kuko ari babiri. Yego. None akaza abo twita les indifférents, abantu babona ko ibyo nta kintu babwiye. Yego. Hakaza abo twita les partisans, abantu bungukira muri iyo mirwano, nubwo atari yaba ariko bakayungukiramo. None akaza nabo twita les pacificateurs, abantu bavuga bati ariko ibintu mupfa ni ibiki twagiye kumeza tukabikemura. Rero impamvu nyiti y'akarere kose nuko pacificateur ntawo hari. Yego. Les indifférents ntawo hari. Yego. Hari protagoniste na les partisans. Nureba neza muri kino gihugu nta gihugu na kimwe kivuga ngo iyo ntambara ntituyikeneye. Yego. Nta n'igihugu na kimwe kivuga ngo mwaje kumeza ibintu bigakemuka. Bivuze ngo rero bose bayenteresaho cyane. Niyo mpamvu kuri ngewe ari y'akarere kose. Uwipinga aze kumbwira igihugu kiri ku mediating iyo ntambara, ambwire n'igihugu cyavuze ko kitayishaka. Yego. Kuri ngewe iyo ni y'akarere kose cyane. Twari guhera kuri Kongo nk'ibisanzwe, ariko turi bwahere ku Burundi kubera inkuru y'akababaro yabaye. Ejo bundi twabonye leta y'u Burundi isohora itangazo ivuga ko ahitwa Buringa hongeye kuba igitero gikozwe n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse na Red Tabara nayo ubwayo yemeje ko ariyo yahagabye igitero nkuko leta yari yabivuze. Haguye abantu 9 bazize icyo gitero, abantu 5 barakomereka, ndetse hari n'ibintu byangijwe, harimo n'inzu yakoreragamo CNDD FDD muri ako gace. Bwana Koffi, ukimara kumva ibyo bitero bya Red Tabara, wabyakiriye gute nk'umuntu wiyenteresa kuri politika y'u Burundi? Ubundi kuba u Burundi bwagagwa ibitero ni ibintu mba nzi neza, ariko wenda icyo naba nzi ni tariki bizabera. Naho kuba bizaba byo mba mbizi. Yego. Impamvu mba mbizi ntago mbirota, ahubwo mfite results zikwereka ko mba mbizi. Nimba mbizi rero bivuze ngo hari impamvu interne ndeberaho. Yego. Hakaba impamvu regional ndeberaho. Yego. Noneho hakaza impamvu international ndeberaho. Donc hari ibintu u Burundi buri gukora byitwa ko ari amakosa. Yego. Niko byitwa, ariko ubundi siko bimeze. Reka duhere interne. Burya ubundi tuzi neza ko iyo umuyobozi yego agiyeho ikintu cyambere agomba gukora n'iterambere ry'igihugu cyane, ariko noneho iyo bihoza muri speech ubona bigira karite. Hari ibindi binabashaka gusobanura. Yego. Nubundi muri Afrika nta muyobozi utagomba guteza imbere igihugu, niko bizwi. Kuki Evariste ahora bivuga muri speech? Ntarangiza atavuze ngo iterambere ngo kandi vu. Yego. Bivuze ngo hari ibintu ashaka gupfukirana. None rero Burundi ntago ubundi ari igihugu kigomba gutera imbere. Kubera kuko no kuvuga ngo wowe ushobora kuba uyobora igihugu runaka mu karere. Yego. Noneho ugahora uririmba iterambere ariko uzi neza kutazageraho. Yego. None ushaka igihugu voisin cyukore mekanizme ko kizagihora gikennye. Niba kigeranye n'icyawo bivuge ko wateye imbere. Yego. Tuvuge wenda uyoboye igihugu gifite imihanda 5. U Burundi niba bufite imihanda 3. Wowe bizitwa ko wateye imbere. Kubera iyo mihanda 2 kubera iyo mihanda 2 uyirusha. Umunsi haje umuperezida uvuga ngo nawe ngo arashaka gutera imbere, akabivuga kenshi bivuze ngo nawe arashaka kugira ya mihanda 5 mukahita mungana. Yego. Uwo ngoro bwabaye ikibazo. Kuko u Burundi ni parametre yo kureberaho ko ahandi bateye imbere, ntago bo bagomba gutera imbere. Yego.
Evariste rero nimba ahora avuga ngo iterambere bivuze ngo arimo araca iryo soko agomba kubyishyura rero cyane cyose kimwe. yego donc uburundi agomba kujya mu perezida utazi ijambo iterambere ngo ni iki. Ikindi reka turebe chaos za 2015 production zabyo. yego hari abantu babaye frappe kubera chaos za 2015. yego abo bantu ntago bapfuye baracyariho kandi bafite lobby bafite amafaranga. yego ntumbwire ngo baricaye, oya ntibishoboka. noneho reka turacyari interine n'ubundi reka tuwe na case za Bunyoni. yego Bunyoni nta murundi wamurushaga lobby ku butaka bw'u Burundi. yego none Bunyoni arafunze cyane, abo yarobinze baracyariho. ubwo siniyo njya mu bintu byinshi ndabyumva. none ubwo aho ngaho hari interne. reka tujye mu cyo twita regional. regional ikosa rya mbere Burundi nyine nakubwiye ko byitwa ikosa ariko ubundi ntago bari amakosa. yego nuko bitagomba kuba. Abarundi nibemere ko Kongo atari y'abakongomani ari y'abandi bantu. Nubaguma gukora siranchese zerekana ko Kongo ari y'abakongomani barishyura ibyo bintu. Ubundi bizwi ko Kongo itagomba kuba y'abakongomani cyane cyane igice cya Est. yego none uri mekanizme zo kugira ngo ahantu abari leta ya control ya Kongo ugomba kwishyura ibyo bintu. birumvikana. M23 ejo yanyibwiriye ko leta y'u Burundi izicuza. yego ntiyabivuze, yarabivuze cyane. Ugeze ku mpamvu ya kabiri muri regional igihe ingabo z'u Burundi zagaragaraga muri DRC. nimba rero umuntu utarahawe information militaire wenda ngo araza gukora ngo humanitarian n'ibiki byose umuntu akaba ari inyeshyamba akakwibwira ko uzicuza kandi ubizeza ko atafite think tank yo kwanaliza yego mu bintu bijyanye no kurimbura. ubwo umuntu kuri nge ntabwo bari gukina cyane. ubwo naho bishobora guturukaho. noneho uze kureba ibintu Cyril Amafosa arimo. ntabwo ashobora gukoresha inama atarimo Evariste. bivuze ngo Evariste ni parametre y'ibintu biri bubera aho ngaho cyane. noneho iyo Cyril akoresheje inama abayego barimo na Kisekedi, ariko Kisekedi we arimo arafesinga ibibazo nawe. yego undi muntu uri maho nawe ugomba gufesinga ibibazo ni Evariste. kuko Cyril ari kure cyane. urumva ntabwo umuntu ashaka kumugeraho. yego Lorenzo ari kure. bivuze ngo rero Kisekedi nawe ari muri menace na Evariste ubwo nawe arajyama kubera ari hafi. kubera ko ari hafi we birakunda. ubwo naho agomba kwishyura ibyo bintu. iyo ni ya regional. turi muri regional. yego noneho nureba speech z'abanyatanzania ukareba speech za Kisekedi umuntu ashaka kuvuga ati bari abantu kubabasha ntago byapfa kunkundira, ariko hari undi bakunda ashaka kumenaso. yego Evariste ubwo nawe akabaziye muri ibyo bintu. nureba Tanzania ishobora kugutuka ibintu byose igagututsa ibitutu ushaka, ntabwo ushaka kuyitera nice, ahubwo ushaka kureba Tanzania ikunda nawe ukamumenaso kugira ngo wishyure Tanzania subwo yihise biziramo ikakwishyura nawe. turaza kuri impamvu udashobora kuza yaje yitwaje iki, kuko bakubwiye ko ari igitabara kandi ngo n'umutwe w'abarundi ahandi watera ni hehe ugiye kwishyura kabaye. noneho reka turebe emergence iri kuba mu karere. yego nuvuga ngo igihugu cy'u Burundi Guterezi bura n'umuntu ukora amakosa menshi. yakoze ikosa mu Burundi aravuga ngo u Burundi ni pivot géopolitique mu bijyanye no gukemura ibibazo by'umutekano muri kano karere. yego kandi bizwi ko Burundi butagomba kugira izo capacity. bivuze ngo mu bazungu watangiye kuba strategique. yego ugomba no kwishyura ibyo bintu. wakibutsa abantu icyo gihe Guterezi bivuga Guterezi yari mu nama y'icyuka yabereye i Burundi. undi niyo mpamvu nta n'indi nama izongera kubaho ya mediation ngo igere en place. nimbi ya Guterezi yaranze izindi zabera mu nsongo za Salva Kiir ngo za Lorenzo ngo ibyo ni icyuka. yego
noneho ubwo ngubwo rero kirazira ko Burundi abazungu bavuga ngo bufite capacity ahantu runaka kuko hari abandi bagenewe ibyo bintu yego kuva kera niba utangiye kubasimbura ubwo ugomba kwishyura ibyo bintu aha ubwo narindi ku rwego regional hano hashobora kuva ibitero yego reka tujye ku rwego international Amerika nayo ishobora kukumenasa kubera ko ibintu Putin ari kuratisha uri cano yabyo urebe kuntu Evariste ngo ari gushyira ngo stoke za Putin hariya yego urebe kuntu agiye kubaka ngo biriya bintu ngo by'amashanyarazi kandi ibyo Putin aratisha imbere y'abazungu kandi bifuza ko ari ezuti nimwe ya Putin yakora muri Afrika yego niba rero turi muri kare karimo tension z'intambara Amerika ishobora kuvuga ati n'ubundi uriya muntu nayo hari akantu akora kuri Putin ari mu cengezemo none Amerika bikitwa Red Tabara iyo kurandi kaza World Bank ukabona kumwe na Evariste ukabona barimo baramuha inkunga abambasade bakuza ariko ku ruhande Red Tabara ni yawo yego akavuga ati dukorera akazi nubwo twe turi kujisha kuri leta ubwo ibintu byo gutuma Putin yemeje mu karere hari abazabyishyura Kisekedi n'undi nawe ari marabyishyura yego uyi nambara siyo nizi nambara yatewe niki yabonye Putin azuye ngo kwigumura kwisi aravuga ngo bya birombe na naremerera Amerika n'aba agent ndabibatse none mara facing ibyo bintu Evariste rero nawe kuba Abarusiya bari kumwetesa nawe agomba kwishyura ibyo bintu birumvikana none reka turero rapport de force turero rapport de force nyine z'abarundi ziyengeye muri espace géopolitique yego no kuvuga ngo Amerika yagiye kubona iguye muri yombi yo gukura hambarigo z'abarundi itabishaka just kugira ngo barebe ko Putin atadomina Burundi full yego urebe ku IMF yabizi icyuya igi Burundi urebe World Bank kuniba yabizi icyuya urebe abambasaderi kuntu basigaye baza bisukiranya mbere se ntibari bahari abambasaderi ntibabagaho mbere kuki batazaga hari igihe baza kwa ko batsinzwe kavuga ati ntandi mahitamo reka tujye guhana na Sylvie dukorane n'uyu muntu ariko kwa ko baje kwa rapport de force ntabura kantu bakumena saho yego katavuga ati Red Tabara nikora akazi so rero abarundi ubwo ngubwo naho hantu hashaka kuva ibitero nuko ibintu byitwa amakosa bari gukora kuko ntibigomba gukorwa no yamamvu yego ese koko leta y'u Burundi ko ivuga ko Red Tabara ari umutwe w'iterabwoba nawe niko bifata ubundi kuri icyo kintu ngo imitwe y'iterabwoba n'iki byose nge ntabwo nyansoma definition ziri kuri za Google cyangwa ngo za Loni kongera ndabizi ko Loni itabaho yego niyo mpamvu ibintu Loni definition gishinjwa kubigenderaho noneho nimba ngiye umuntu aguteye ubwoba kumwita umuntu w'iterabwoba kuri ngira byemerewe yego nese ubundi wagira ngo avuge ngo ni umutwe w'iterabwoba batera ubwoba Ubugande cyangwa batera ubwoba Zambia nimba batera ubwoba Burundi kukize batabita biterabwoba nese bajya batera ubwoba Loni ku buryo ngo aribwo byitwa umutwe w'iterabwoba ngewe umuntu wese uguteye ubwoba ushaka kwamwita umuntu w'iterabwoba so kuri ngeraho nanjye ubwo kubita gutya kuri nge barabyemera yego leta y'u Burundi isa nkaho igaragaza ko Red Tabara atari abarundi ubwabo biha buriya bushobozi ese wowe aho ubishushanya gute ubundi ngira ngo urabizi ko n'ubundi ngiye nsanzwe vuga ko muri kano karere kiba gikenewe ari izina gusa nta mutwe ushaka kuvuga ngo ugiye kurwana na leta ari we bari kubyivugira kuri ngiye mita nshaka umuperezida uri kuvuga ibyo bintu mu karere kandi mita mubona nshaka gukoresha mekanizme z'amatiribi yego nshaka gukoresha mekanizme zo kwiba Kongo mita mubona neza cyane muri kuvuga ibyo bintu abo hari bande koko naba marayika noneho impamvu Red Tabara itera ikahita ikora action ivuga ikahita igenda mubwiye ko naba marayika bari kurwanamo hariya yego impamvu bahita bihuta vuba vuba ushaka kumufata ugasanga ni marayika Gaburiheri kandi bizwi ko
ari umuntu ngo w'umumarayika w'Imana yego utanga ngo ubutumwa bwiza ngo mbega w'umumarayika ugasanga umufatiye ku rugamba yego niyo mpamvu bakora action bahita bava mu nzira bagaturitsa bakahita bagenda bivuze ngo abo bantu ntago ari abarundi siko bakora ko kwiterabwoba ko iterabwoba turitsa agenda baramutse ari abarundi ntabwo baba bafite bwo kwitabirukanga kuki bakora ku buryo bahita biruka nuko wasanga ari marayika Gaburiyeli ufashe yego bikica ya stati yiwe yuko ngo ari Yesu n'ibiki byose so rero nuko nguko ntago nanjye nemeza ko atari abarundi yego niba usanzwe uzi ko Uburundi isaha n'isaha bwabwaho igitero nihe nama wabagira kugira ngo ubutaha hatazaba iyo menace y'ibitero kuko urabona bihitana abantu benshi ubundi nkuko nabivuze n'ubushize biba abarundi bagomba gukora mechanisme za defense uvuga ngo usibye umupaka bahana na Tanzania ntawo ni umupaka bakabaye bizera kuko n'umupaka bahana na Kongo nawo uri ku muhanda yego rero ngiye nasabye ko byibura buri metero 50 haba ari position militaire ahantu hose bazi neza ko badakoranaho na Tanzania yego icyo ngicyo twaragisabye tukivuga kenshi sinzi impamvu batagikurikiza adawayizeho ibitero byo birahari byinshi cyane ese urabona ikibazo cya Red Tabara kizarangira gute Evariste azemera yagire ibiganiro nabo cyangwa hari yindi nzira ubona byacamo no kuvuga ngo ikibazo cy'imitwe muri kano karere babyitwa ko ari abanyagihugu barwanya icyo gihugu kandi bumvye ko ntago bari byo iyo wemeye ibiganiro ushaka gusanga uri kuganira n'ikindi gihugu yego bivuze ngo uwo mutwe ikibazo cyawo ni ukurasa kuko nundi uburasa batari abanyagihugu bawe nicyo gishoboka nuvuga ngo wowe nubarasa ntabwo uruba burasa abanyagihugu ko nundi ni ikindi gihugu cyaje cyitwa gutyo Red Tabara se ahubwo hari ahantu twayisanga mu Burundi hari ahantu bagenda bagasanga Red Tabara iri ku nyine rasa Red Tabara ya nyayo neze ko uyizi wasanze ahire ko sinzi iri muri sida Kivu nubuvuga ngo wowe examina icyo bita Red Tabara ugisanga aho kiri si ngombwa ngo kibe kiri muri Kongo muri Kongo hari izina gusa byarindi bihugu nujya surara sizina iri zina riba ricyuka kuko ubwo nyine ngiye byari biri kuntera kwibaza ese iri muri sida ngo kuyirasa kurasa Red Tabara ntibishoboka ko ni izina gusa yego ahubwo irasa abaza bitwa Red Tabara no ntago babona muri Kongo ntago ariho bari we bahige mu karere abitwa Red Tabara bahige mu karere abari burasa none cyo nkwijeje abantu bose bari bupfe urasanga nta murundi urimo nicyo cyiza kiri muri ibyo bintu hajye wasanga base bitwa harya undi yoboye ishyaka rya NRM yitwa nde Otafile Otafile hajye wasanga base bitwa ba Otafile nyina bitwa ba Juliana Kanyomozi baba bakayine rugaba amazina nkayo y'Ibugande reka noneho turebe kuri Kongo ibyasohotse naho dukorereho komanteri ukurikije nuko wowe ubikurikiranira hafi ndabizi intambara ihagaze gute kugeza ubu ngubu mu bice byose by'intambara yaba ari kuri propaganda yaba ari kuri frontline yewe na diplomacy mbona ukuvuga ngo rwose reka nkwapudetinga ubwo uko bihagaze undi najyaga nkubwira frontline gusa hari yego akenshi yari frontline gusa diplomacy rero ukuntu bimeze dukurikije inama yabaye muri African Union byatweretse ko Kisekedi ari ufite diplomacy kuri intambara yego kuko iya siba nta nubwo African Union ari gukora kuko Kisekedi niwe mu president wahuye n'abapresident bagera muri 7 yego baza bakora inama nawe privately bivuze ngo yataza nabo bantu bashaka kutaza aho hantu
urebye ikintu cyakigize African Union Summit ni za mini summit ziga kuri Kisekedi. Yego. Nise urumva atari wayoboye. Kuko nubundi no mu mutwe w'ibyigwagaho ya education na peace ni ibintu by'umutekano kandi buri gihe education ise yahe. Hanyuma Kisekedi yahuye na Sassou Nguesso, Cyril Ramaphosa, Lorenzo Hakainde Hichilema barabo muri Chad, ahura na Abiy Ahmed. Ngo bose ne bari bategereje yataza no function. Turebe diplomasi na Amerika. Yego. Ubu ngubu urebye ibintu Amerika iri muri zigizag iri mu biki byose nuko Kisekedi kumutsinda byananiranye. Yego. Ubundi ahantu hose habera intambara mu kare ko muri Afrika kari strategique. Amerika ntago igomba kwizira muri ibyo bintu. Uko ibizi ko izatsindina oya bishinza azatsinda. Yego. Nimba rero ubonye ambasaderi w'Amerika atakicara muri Kongo, ukabona ba Blinken ngo bahamagara. Yego. Ukabona ngo abashinzwe ngo abakuriye Amerika muri Afrika ngo bari kuza. Nuko uwo bashinze intambara byamunaniye bakizira. Yego. Ubwo Kisekedi umva diplomasi yarayitsinze. Noneho impamvu none yayitsinze ari Kisekedi na Museveni. Uwo bari gusaba ngo yemere ibiganiro nindi. Ngo wakwemera ibiganiro. Si Kisekedi. Yego. Kisekedi arimo aratsindwa intambara niwe wabisaba. None arakubwira ngo si bishoboka. Ko naganira nawe. Yego. Bivuze ngo impamvu ngo ntibishoboka nuko azi ko muri diplomasi tayari yakurangije. Yego. None reka ture propaganda. Propaganda Kisekedi yayitsinze neza kuko nta organisation imwe yaba Loni yaba humanitarian yaba n'ibindi ya ONG. Iravuga ko ibintu M23 irwanira ari byo. Yego. Hariyo wari wumva. Reka da abantu bose barayitaruka. Bivuze ngo Kisekedi abatsinze. Nta muntu umuvuga ngo M23 ngo ni kurwana n'ibyo. Noneho muri propaganda nanone amaze kubatsinda muri izo nzego zakabaye zivugiye mu M23 yaje no interinandi mu M23 ivuga ngo irwanira abaturage. Iha setting ikintu bita wazalendo. Yego. Muri cya kintu kibi cyane. Kugira ngo ubyuke mu gitondo usange hari abantu bahawe imbunda bakubwira uburyo ngo bangamye muri iyo region. Kandi uri kuvuga ngo mu burwanira nabo barimo ngo bagira amahoro. Yego. Iyo ni menace idéologique iteye ubwo. Birumvikana. Noneho kugira ngo M23 idakora propaganda muri ba baturage ivuga ati ibakusanyize mbega ngo bahamba indimbo za morale bajye bajyana ibiryo bagire bute bamenyemo wazalendo n'uhinzi ibigori ntago bishaka kwera. Mvuga ko ushaka guhinga umurima wazalendo akaba ari byo birira. Mvuga ati M23 rwose tuzayifasha ibintu bari kurwanira n'ibyo tuzabohoka. Icyo gihe wazalendo imenye ko umurimo ushinzwe ibyo bintu bahita bawurandura. Donc wazalendo ishinzwe ko nta M23 nta kintu kimwe ifata ngo byerekane ko ibyo irwanira ari byo. Yego. No bice wafashe batezemo akavuyo. Bihora ari zagarazagara. Yego. Aho ngaho Kisekedi yarimo arabona ibyo bintu aravuga ati nageze ku ntego. Yego. Propaganda yabo yanze gufata. Noneho uramutse ukoze ikosa M23 akagira nk'agace sekiriza abaturage bakabaho neza. Yego. Yabigutsinze. Kuko yavuga ati dore aho tutafashe bari gupfa ariko aho twafashe babayeho neza. Bivuze ngo mihanda bivuze ngo nibyo turwanira nibyo nabo baba bafite ibyo berekana. Yego. Ni mpamvu bashyira umutwe X na wazalendo na mayimayi zose zemeye gukorera leta zikirwa zateza akavuyo kuko utabona impamvu yuko ibyo rwanira ari byo. Uri kubyumva? Yego aho ndabyumva. Urumva rero propaganda mu V3 yanze gufata. Yanze gufata rwose haba ku rwego national haba imbere interi. Yego. Ahantu yafashe ni kuri Twitter ko abantu bakoresha iyo Twitter bari mu bindi bihugu. Ntabwo Kisekedi afite ubushobozi bwo kuzimya izo Twitter. Yego. Ariko uzagera ushinge radio muri Kongo interi. Ugiye kuvuga ngo M23 byirwanira n'ibyo ko uraraho. Oya ntibishoboka.
ntago bibaho. Donc aho propaganda yakunze ariko Tshisekedi atabasha kwa controlora. Hanyuma front line none ukuntu imeze kuri tele. Yego. Kuri tele no kuvuga ngo za departement zose nakweretse. Zose zimeze neza ziri muri action. Yego. Kuvuga ngo Wagner iri ku birombe. None umunsi hajemo na ya force. Ubundi Wagner nitwara bino bidege ngo bya Sukhoi ngo mbere yuko ino nambara itangiye nta n'umukongomano uzi ijambo Sukhoi ko ribaho. Yego. Mbwira kuno bazi kuzitwara batazi no ko n'iryo jambo ribaho. Ntibishoboka. Bize ngo ni Wagner. Yego. Ariko fact dese ntago razamo Air Force iri strong cyane. Donc bazanaga Air Force yo kugenda nyine ikayitanagura iki ku birombe n'iki. Ariko ntago baranshinga program ya Air Force. Kuko nta kuntu umuntu yabaronshinze program ya Air Force ngo akoresha 1% of capacity. Hari abibeshya rero ko akoresha zose izafite. Oya. Tshisekedi yakoreshaga 1% of capacity ya Air Force afite. Ndetse none ubona ko Space Force yasa nk'iyiretse za Sukhoi za CHKT ntago yaraziretse. Aho M23 suko yazirashe yazimaze kuri Twitter ko twahoraga tubona zaguye zifite ibiti amababa y'ibiti n'ibiki. Twikomereze ngiye ntago mfite ubwenge bwo gusuzuma nimba M23 yahanura drone. Ntago ngiye mfite ubwo bwenge. Yego. Noneho SADC nayo iri kuri pressure. Umuyobozi wa SADC n'umuyobozi wa MONUSCO bari kuri pressure yo kwegizamina aho ibikorwa bigeze bishyirwa en place. Yego. Basure za command poste, basure front line baha abasirikare morale. Ubu nabo ntago bari kwicara. Yego. Ngira ngo wabonye ko ukuri ingabo za SADC na ambassadeur asura ya headquarter y'ingabo za SADC yasanze adahari. Kwa ko ari kuri tele. Umuyobozi wa MONUSCO ari kuri tele, donc ibintu birashyushye. Nono niyo ubona abasiri bakora inama buri kanya bashyira pressure kuri abantu kuri SADC ntabwo aryama mbega. Noneho ya dimension yo gutestinga intwaro nshyashya nari kujya en place abonye ko bazanye na ya Sukhoi za Sukhoi nshyashya iguma 47 bazizanye twabonye zihagera ndetse wabonye ko n'abasirikare batanze byo gutuza ibindi bitwaro bishyashya FARDC. Urumva rero buri ruhande rwose ruri mu kazi na wazarendo nakoreze ko mu byanyo guteza akavuyo nayo yakamejeje. Mbega all departments ziri mu kazi. Noneho ku ruhande rwa UPDF ho ntago njya amenya amakuru kuko impamvu tumenya ya FARDC no kwiyashyira hanze ku bitangaza. UPDF ntago tujya tumenya ibyayo. Yego. Nuko Perezida Tshisekedi nabonye yongereye igihe Bwana Augustin Kabuya kugira ngo yanalize arangize misiyo yahawe yo kwanaliza information zigamije gushyiraho leta guverinoma ihuriweho. Nahise nibaza ubundi uyu Augustin Kabuya ni muntu ki? Ubundi hari icyo twita inasako buri perezida wese abafite abo bantu. Yego. Ngira ngo umuntu abizanye ni Hitler. Sinzi imbuza abantu bitwa ba Joseph Goebbels. Yego ne. Ba Kardonitz. Aho bita ba Hermann Göring. Yeah. Aho bita ba harya wundi wari kuri SS bamwita ngo iki? SS cya gipolisi cyamaza abanazi. Twaza kukibuka. Bari yambega itera afite akagwe nyine kamwe kaba kari hafi nyine kamufasha muri resiti zose. Noneho rero Tshisekedi nawe buri perezida bagafite. Tshisekedi rero yurebye noneho muri yo inasako hari abandi bari strategic bakomeye maho twita right hand man na left hand man. Ubu ngubu rero right hand man bamwita Augustin Kabuya. Yego. Left hand man wo bita Vital Kamerhe. No bakomeye niwe maboko ya Tshisekedi muri politike ya Kongo. Yego. Nkuko kuri izi ntambara right hand man ari Lorenzo, left akaba Evariste. Yego. Noneho rero uwo Kabuya ni nawe ukuriye shyaka IDPS rya Tshisekedi niwe chairman. Yego. No Tshisekedi rero yamubwiye ati wowe genda ukore mekanizme zose zishoboka. Ugendere muri parlement ubwiganze bw'amashyaka. Yego. Ko nka IDPS ifite bana harimo parlement ifite abantu 500 b'abadepite. IDPS ifite abantu 140. Yego. Vital Kamerhe ifite abantu 100. Nibwo indi myanya niyo guhaya amashyaka ndi icyuka. Yego. Noneho
ubwo ngo baramubwira ati genda ukore mekanizme zose urebe muri parlement mu buryo amashyaka rutana ibyo bizaguhe reflexion y'ukuntu twashyira guverinoma yumvikanyweho n'amashyaka. Yego. Koko ngo ni igihugu mbega ni system igoye kugira ngo uzabonemo les membres de gouvernement. Kisekedi rero ntabwo ashaka kavuyo kazavuka maze gushyira ibaze kavutse ushyiremo n'ibintu bya este. Urumva ubutegetsi bwe bwa buri kumunanira. Yego. Arashaka ko azashyira guverinoma iri strong nk'iyo yari afite. None biriya bya este byo afite abandi bagomba kwimufasha ba Siriri ba Lorenzo ba Evariste bafite amaboko menshi muri ibyo bintu. Ariko politike teni kunaniye ntago Siriri yaza kwihandoringa. Oya birumvikana. None rero yambwiye ati ubwo ngo iminsi 30 ejo rero iyo minsi 30 yagomba kurangira. Yavuze ati kanyongera ariko bizatungane neza. Yego. Kabuya nawe yavuze ati nanjye sinjya nkora amanywa nijoro kugira ngo tuzahitemo guverinoma ntihaba kavuyo. Ubwo icyakora ni ikintu kuri buri muntu wese ufite akayayo kwa politike ukamugisha inama kuri ibyo bintu. Yego. Abakuriye amatiribi afite akayayo nabo ukabakoresha inama. Ibyo nibyo bizasora reflexion ishyiraho guverinoma yumvikanyweho. Rero bifatigiye ku gihugu nka kiriya kiri muri tension z'intambara. Birumvikana. Kandi gifite amaso menshi agamije kugisenya pana kucyubaka. Kuko ushaka gukora ikosa ugaselect umuntu Museveni yamaze kurobinga neza. Yego. Ibyo biba bikeneye intelligence ngo uyu muntu dushaka kugira abaye hata akominikana bande akora iki. Bamufite amakuru yuzuye. Impamvu rozajya ubona ukabona umuntu arahubutse ngo isajya muri IFC nuko ari information bamuvumbuyeho. Uwo mwanya bakabara umwimye bari kuzamuha ukahita ayifrapa kinaga muri IFC. Yego. Cyangwa bamwe batangiye gusohoka. Cyane nabibonye rwose. Rero ni result z'ibyo Kabuya ari gukora. Twabonye ingabo za SADC igice cya Tanzania bari gutoza FARDC gukoresha ibikoresho bya gisirikare birasakure ndetse na MONUSCO ejo bundi yatangaje ko iri gutraininga abasirikare bagera kuri 30 ba FARDC kubijyanye na commanding. Twizere ko FARDC izashobora gusigarana ububasha bwo kurwana igihe MONUSCO na SADC byagenda bizaba bidahari. Ubu ngubu impamvu FARDC abantu bafitemo ikizere nuko hajemo abana bashyashye kandi bafite training. Yego. Urebye nka special force ya FARDC kuri ubu ngubu yabonye imyitozo Isiraheli, France, UK, Turukiya, donc bara abazungu bose bentese mu bya military. Yego. Babonyeho ka information. None rero na ya FARDC isanzwe nditarabonye izo information ariko bashyashya. Bafite mudu bafite mbega conscience militaire. Ushaka kubaha za training ku ntwaro zigezweho. Niyo mpamvu batanga Tanzania babyiyangajemo cyane. Yego. None MONUSCO nayo hari abandi bantu 30 yafashe iri gutoza za commanding. Donc Kisekedi arashaka ko abantu bava mu nzira FARDC izasigara iri bien organisé ifite les outils ifite abana bafite conscience militaire. Yego. Nicyo bigamije rero. Intwaro zo zirahari. Yego. Ndetse Kisekedi yavuze ko bazaguma kugura n'izindi. Umweje undi dutegereje Air Force 40 ziturutse mu Faransa. Umufaransa nawe bavashe kuri robe zizajye zitwara nyine abo basirikare bana iki byose. Kandi izo Air Force zimeze za zindi za France ziba ziri muri Niger. Byama aircraft binini cyane. Mbega biteye ubwoba. 40 bizaza. Yego. Biravugwa ko AFC yungutse undi muntu ukomeye. Wayiyunzeho witwa Jean-Jacques Mamba Kabamba. Akaba yari umudepite bashoje manda y'ubushize. Yari umudepite muri manda ishize namuzi. Ese uyu we yaba hari nizihe mbaraga zanye muri AFC? Mbo imbaraga zo ntazo kuko uriya bundi yari mu ishyaka rya Jean Pierre Bemba. Yego. Jean Pierre Bemba yasa namufurapa. Avuga ati rwose genda nta kibazo jya ushaka. Ariko ngo ntukire umumambure. AFC rero ntabwo ikora risk analysis. Bivuze ngo buri muntu wese uzajya wifurapa avuye muri ku Rwanda rwa Kisekedi azajya ahita muri AFC without risk analysis. Bivuze ngo Kisekedi ashobora no kohereza intasi. Yego. AFC itizakira. Nimba principe yari uko ngo umuntu ashwanye na Kisekedi tukahita umwakira.
hashobora no kuzujijisha utarebye no kuntu mwari mubanye mu minsi ishize utarebye nimba no umuntu yemera revendication zawe mu busanzwe yego bivuze ngo AFC ntayibaho kuko nta kintu kitagira manifesto nta kintu kitagira programme kigenderaho code of conduct yego nese mba buri muntu wese uje ngo nuko ashwanye na Sekedi yinjira muhita munamwakira kwiso mechanism nizi bivuze ngo nanjye ngo nshaka kugenda nkahita mvuga ngo ndi umukongomani uhunze Kisekedi agahita banyakira yego kandi ntago bazi ko nabanje kubarangiza kuko ngiye nimba nshaka kuko ngigira amahoro yego umuntu wese waba uri kwica ibyo bintu anyakiriye namugira inama z'uburyo yiyahura kuri Kisekedi yego rero AFC ntago mu byukuri ifite mechanisme zo kurukita abarizana buri muntu arizana yego so kuri ngewe rero ubwo nta kintu kirimo rwose nta kintu none M23 nge nayigira inama ko nimba bizi neza ko muri AFC nta muntu huje revendication nabo yakabaye bava yego kuko nabantu bari kuza bifite ibibazo bindi bashwanye na Sekedi batari banakuzi n'ubundi wowe kuko nta wigeza nayivugira akiri muri leta ya Kisekedi umbwire ngo umudepite anugize avuga ko abarwandofone bahohoterwa reka ugise umwakira none se M23 niguma kwirunda hawo bandi bantu badafite revendication ari ibindi bintu bapfuye na Kisekedi bivuze ngo zazindi zawe zageraho zisibangana zipfukirana zipfukirana ese M23 basanzwe ni gute bakira ibintu nk'ibi byuko AFC iri kongera profile zizwi nkaye nanga nabandi nkabo bari kugenda baza muri AFC ubona bizabageza ku ntego vuba no kuvuga ngo nubundi muntu ngiye nshaka kwita ne examiner ubundi M23 yo ni iki nuvuga ngo kwa kundi twari tuyize ahubwo igiye gutuma tuyexaminer tubwe tuti ni gute umuntu nkawe uzi ubwenge ufite mechanisme zo ushaka kurengera Rwandafone uri muri haraza abandi bantu tutazi aho baturutse bakakwivangamo icyo gihe ahubwo bumbwiye ati nanjye nyegizamina urebe nimba ibyo nkubwira ari byo yego apana guhubuka bivuze ngo M23 nayo umuntu ayisuzumye yasanga mu by'ukuri nayo ari ikindi kintu yego kuko nta kuntu umuntu yaba afite programme ngo abantu baze bazisenya bahubutsa handi abantu umuntu atabaze ni ikibazo bivuze je ndi tutuzumva nabandi baza birundamo ngo muri AFC babakongomani batazi no kuvuga n'ikinyarwanda yego kandi kwari uguharanira byahise bipfa byagoye mu mazi none se ntakuntu bahise bigizeho bisimwa cyane ikiza nuko wari wabivuze ine zimba bakorose nk'umuyobozi ugusigaranye iki ubwo bara bawiri ngoma abana n'abandi bakongomani bari muri M23 buriya ntibari kubona ko ibintu byarangiye nese bisimwa ntiyagiye nuyuje reka baraje bamuhemba nuyu nguyuje ne bahita bavuga ngo nawe ugira bahindure structure ngo nawe ushinzwe inodo parito ahubwo bisimwa ko yari politique wungirije na diplomasi ahubwo ubwo ntashobora guhita twagwa diplomasi oya bisimwa ubundi rega iyo umuntu bamufurapye batangira kumugira ajowe yego nimba umuntu yahidinze ikintu kuva ngo yabaye ajowe yagiye kuko nta jambo bugifite rigaragara inangaraje izanemo abandi bantu yego izanemo abandi bantu no Kisekedi namara M23 yibagiranye neza za revendication Kisekedi ahita robinge nanga musubiza ibirombe sibyo bapfa so ubundi avuga ngo ari ibindi bapfa yego none amusubiza ibirombe AFC birapfuye M23 itangire A0 za revendication izabona aho zivugira nyine izahita itangira A0 yongeye vuga ita abarwandofone bayiho nabi kandi nanga yaramaze igihe yarapfukiranya za nibye yego ngizatangira A0 M23 tuvuge ko nta think tank ifite ku buryo bakanariza ibintu mbere nyine nicyo nanjye nibaza M23 yampaye message yasimpa message ivuga ngo nanjye nsuzuma urebe nimba ukunza ari komeza yego ejo twabonye ambasaderi wa Amerika muri Kongo asura headquarter y'ingabo za SADC
abonana n'abayoboye ziriya ngabo ku ruhande rwa Tanzania na Malawi. Ese bavuganye ibiki? Byaba bisobanuye iki kuri aya makimbirane? Ni ukuvuga ngo Amerika irimo irareba mekanizme zose zigiye gutuma Kongo itsinda intambara kugira ngo yerekanemo akaboko kayo, ego bizitwe ko ariyo yarangije ikibazo neza. Niyo mpamvu ambasaderi atari kwicara. Ego n'ibindi byinshi uzajya ubona rwose mu nzego za Kongo bahasure henshi cyane, ahantu hose hagiye kuva intsinzi ya Kongo hose. Amerika ishyiremo uturobi cyitwe ko nayo yagize uruhare mu kugira ngo Kongo ibohoke. Ego Nicyo bigamije rwose, numva nejo ndi nabigusobanuriye. Ngo ntuzajya ubona umuntu arimo arakora ibintu kuri top mbere ntabyo yakoraga, ujye umenya ko arimo arajisha kugira ngo nawe mumushyire mu bantu batanze umusanzu w'ibyo bintu. Ego Amerika yo nibyirimo. Yazatumira umutwe wa 23 nkuko wowe uvuga ko hari ibiganiro bagiranye mu 2021. Wiringwa mubwe yavuze ko byabayeho bamaze amezi 18 baganira na Tshisekedi ku bijyanye n'amahoro yuko yagaruka mu karere ka Eastern Congo. Ese ko bakomeje kwitana ba mwana, ibi biganiro byaba byarabayeho koko? Ubundi nanjye nkeka ko byabaye. Rwose nkurikije kuntu Tshisekedi amaze gufata presidence nta kavuyo kari gahari, ukabona abantu bararetse ko kafata ubutegetsi. Ego none nyuma yaho gati imirwana iravuka, bivuze ngo hari ibintu byabyumvikanyweho bitagiye en place. Niyo mpamvu nge nemeza ko ibyo bigano koko byabaye hagati ya M23 na Tshisekedi. Ego ariko none ko bitavugwa, ubwo babihabanye na ya revendication ya M23 ivugwa muri media. Wiringoma aravuga ngo hari ibintu twasinyanye na Tshisekedi atubahiriza, kuki atabivuga? Abivuze rubanda rwamucishamo amaso, ubwo nicyo bivuze. Nimba ari ibintu byo kugira ngo abarwandofone babaho neza, ibyo ko bitagayitse kuki utabivuga? Kuvuga ati twari twavuganye ibikorwa remezo, byo ni ibintu byiza byoroshye. Nimba ari imihanda ya kaburimbo n'amashanyarazi, ibyo ngibyo niba atarabibahaye kuko tuzi ko bikenewe, kuki utabivuga? Ego nkeka rero ibintu bibiri. Kuko byo ntiwabivuga koko. Ego cyambe ni balkanization. Ego icya kabiri nimba atari balkanization hagume kuri Kongo ariko ntakubaze ngo amabuye ngo ajyahe. Ni kimwe muri ibyo byanga binoga koko. Noneho nimba Museveni anyibwire ngo M23 yaramucitse, kuki bwake nkahita mbona bakwatse n'ibirombe? Kuki itagucitse Tshisekedi amaze kurahira manda ya mbere? Ego uhangwa umuntu ahita atekereza. Rero nimba ari ibyo koko Tshisekedi ko atabitanga, nta muntu utanga ibirombe by'igihugu abishyira muri les individus. Ego cyangwa bishyira mu bantu exterieur bandi bayobora ibihugu. Ntabwo wabura umuperezida cyane. Nimba ari balkanization nta perezida ugomba gutanga igice cy'igihugu cye for free. Wamurwanya ukamutsinda, aho ngo umuntu yabyumva, ariko kubigwa for free nanjye sinabishyigikira cyane. Babigwese wakoze iki? Niyo mpamvu ntajya nemera ko nanjye Tshisekedi ajya mu biganiro. Mu gihe utabasha kumbwira ibyo ngibyo mwasinyanye, ubwo ni ibintu bikatastrofike ntabikore. Ese Museveni umwatse Kisoro yayiguha? Nanjye yayiguha bazambwire nk'abanyarwanda baba Kisoro. Ejo bundi nari ndiyo bavuga ikinyarwanda neza furu, ngabazidekare ture ko bava ku Bugande. Ntibishoboka. None kuki abari muri Kongo bahava? No kubera nta gisirikare yari. Kuki abarundi baba kuri Tanzania batidekarara ngo nahara hacu? Ntibishoboka. Bivuze ngo Kongo uwo muruho yahoranye ugomba kurangira. Ego ejo twabonye Perezida Museveni yakira William Ruto ari kumwe na Raila Odinga. Ese koko Museveni avuga ko bagiranye ibiganiro biri interest ku bihugu byombi, ndetse yewe n'ibintu bijyanye na EAC. Ubwo urakeka bataravuze kuri secretary ya Eastern Congo? Museveni na William Ruto ubu ngubu nta kintu bashaka kuvuga kuri Tshisekedi ngo kijya en place.
kuko Tshisekedi abanyafrika bose ubona b'umukara yabarushije resulti. Yego. Ntabwo ngo nibubona ko Amerika iri gusaragurika. Nuko nta mwirabura ukibashije ibyo bintu. Yego. Rero Tshisekedi na William nako Museveni na William Ruto nibaje babiganira ariko there is no function of that. Ntabwo babura kubiganira. Yego. Ako nyine byaguye mu mazi. William Ruto na Museveni bahise berekeza mu ifamu ya Museveni gusura inka. Ariko nahise mbona abantu bakomeje kwibaza impamvu Museveni akunze kujya mu ifamu ajyanye kamera n'abanyamakuru. Ubundi agiye yatajyanye media yabiki. Museveni kujya mu nka ze. Ariko ibyo bintu ngewe natanze reflexion yanjye kuko wamugana abantu elite dukurikirana ibintu. Nimba umuntu buruko agiye mu ifamu ye ajyana yo za kamera na media akabikora kenshi ubundi nk'abantu tekeza twakaba twibaza impamvu z'ibyo bintu kuko ntabwo bari ibintu donc umuntu abona gutyo gusa. Yego. Naje gusanga rero Uganda ari igihugu gifite amatiribi 56. Noneho nimba Uganda ishingiye ngo kuntu byo kubohora. Yego. Ngo bwarabohowe kandi kwe ko ntabwo babohora mu bazungu. Yego. Babohora mu yandi matiribi. Noneho rero umaze gufata resulti ushaka kuzigira nyinshi ukashyiraho na media n'ibiki byose kugira ngo wereka abandi bantu ko none ibintu mwabitsindiye. Yego. Donc uvuga ngo inka hari tibi zigenewe mwebwe nta nka mukigira. Ukajyana na kamera ukabibabwira. Yego. Niko nge mbishushanya ku giti cyanjye. Kuko ntabwo mva ko umuntu ahora ajyana kamera mu nka nkaho ari abahanzi agiye kwerekana. Yego. So ntabwo mbizi. Ngiye mbona ari ukumena sandi matiri babwira ati dore inka umusozi twarabujuje cyane. Nuko nge mbishushanya. Reka noneho rero dusimbuke utugeze muri Ukraine utubwire ibyasohotse kuri ro contre-offensive. Ndabizi zirahari kandi abantu barazitegereje. Ro contre-offensive rwose nanjye nimba kintu nkunda nizo. Kuko nimba nariyeguriye ko ngomba gushyigikira Ukraine muri intambara iyo asohotse resulti koko ngomba gukoresha. Ngomba kuzishyira ku mugaragaro. Ese kubera iki ubundi wahisemo gushyigikira Ukraine? Nimba ikintu nanga ku isi ni umuntu utazi kudefinisa sovereignty y'igihugu. Yego. Nese impamvu ubona ni interesa kuri Kongo cyangwa ari iyi nuko Kongo abantu batagomba kumva ko igomba kugira sovereignty. Icyo gihe ngewe niyo ndeba gusa. Yego. Putin nawe nimba atazi definition ya sovereignty kuri Ukraine. Ubwo nawe nta cyaba kimbwiye. Cyane. Ejo Macron yagaragaze siranchese yuko Burayi ugomba kohereza abasekare muri Ukraine. Yego. Kuko Macron ari seriye ko namba Ukraine mbega siga afite uburimba nk'ubwa Olaf Scholz. Yego. Noneho iyo bivuze gutya bari siranchese ariko nyuma ashaka kuvuga ati twavugaga ibingi ntago ari byo ako ngiye aba yamaze kubimbwira buri siranchese yabonetse. Ubwo tani mu Misiri imbe ashaka kohereza abantu rwose. Yego. Cyane ko Polonye yavuze ati muri twe tuzabohereza nubwo bitaca muri OTAN. Yego. Twe tuzabohereza nuko buri abatarabona umwanya wo kubikora. None iyo nama yarebeye mu Faransa irimo abantu bakomeye bagera muri 20 cyane cyane abayoboye nyine Macron, Olaf Scholz, habitaba Sunak, uriyobora Netherlands, ibihugu bya biri muri Scandinavia n'ibihugu Baltique bira bya Estonia, Latvia n'ibiki byose. Yego. Donc babicaye bavuga ati turi mu biki kuri Ukraine ko mbona nta gahunda dufite. Bakora amanama y'ibyo bintu. Yego. Macron atavuga ko Putin nibaguma kumureka akazafata Ukraine nta gihugu kizongera kugira amahoro i Burayi. Kandi nanjye ibyo ndabibasezeranyije. Byo niko bimeze. Nuko nguko bihagaze. Cyane cyane bira les pays Baltes ntago zahumeka icyumweru nyuma yuko Zelensky avuyeho. Noneho nimba Putin yaragize ushobora gufata ikintu nka Ukraine kingana kuriya umbwiye ngo Estonia y'icyuka Latvia y'icyuka byo no umuntu tuma. Ntabwo byamufata n'ibisasu bibiri. Yego. Ukraine yavuze ko yakiriye zimwe muri shares yemewe na European Union ngo nubwo zitaje kurugero bateganyaga ariko hari izaje. Yego. Kandi ko European Union yavuze ko izohereza nkeya kuko zikenewe cyane. Hakundi bateganya ko igomba kugenda ari full package. Shares miliyoni. Yego. Ubu ngoro bakiriye nkeya ko izo zimaze kuboneka. Netherlands nigize kubwira uburyo rwose kino bigihugu bita Netherlands
nta hantu na hamwe uzumva havutse akantu ko gufasha Ukraine ngo iburemo. Yego. Ejo bundi Czech Republic yavuze ati twebwe turonshinze programme donc ni nka fundraising yo guhiga amafaranga kugira ngo tuguremo intwaro za Zelensky. Yego. Netherlands yavuze ati twe mu twandikaho miliyoni 100 z'amayero. Abantu amafaranga bayacukura. Miliyoni 100. Uriya uyobora Poland oya nako ni ministri w'ububanyi n'amahanga wa Pologne yavuze ko bazagaya cyane Michael Johnson igihe bari aba republike batazasinya ari amafaranga. Yego. Ariko icyo namwizeza nuko bazayasinya ntagire ikibazo. Hongiriya yakoze irindi bara kuba polisi. Yego. Nyuma yuko Hongiriya ivuze ko izopoza fund ya Ukraine ifite agaciro ka lobby ya billion 54 aba polisi bakayikunda cyane nyuma ikabigarama ikayasinya. Yego. Bari bazi ko itazashyigikiye ko Sweden ijya muri OTAN none yavuze ati nigemo. Yego. Yari iri kubakina. Hongiriya iyo ishinzwe siranchese zo gusaza abarusiya ariko bibajijisha. Yego. Noneho Putin ngo intambara ngo ya Ukraine ngo nukuya ngo OTAN itaguka. None amaze kujyamo babiri nyuma yuko atangije intambara. Yego. Kandi ntago bihagaze. Memo na Ukraine itagomba kujya muri OTAN n'undi aho ni mu magambo ariko ni muri fonction ngaho yiteruye ko bataza. Kandi bayi inkunga n'urundi. Ejo ndi sinakubwiye buryo abafaransa abadage n'abongereza n'ibiki na Denmark basinyanya amasezerano y'imyaka 10 ngo buruko Burusiya gutekirene batabara. Yego. Batabara muri iyo myaka 10 nirangira bazongera bisinye. Yego. Urumva rero mu byukuri ku ntambara Ukraine bari abantu bari seriye kandi n'umujyi umwe. Ntago ari nkuru rwa ba Putin nubwo ufasha Putin atabivuga kanakora risk analysis. Yego. Ufasha Zelensky arabivuga nta risk analysis akora kuri icyo kintu. Kuko abazi ko nta kabuze icyo kintu baratsinda. Uriya ukuriye Treasury ya Amerika donc ubukungu yavuze ati sanction dushyira ku Barusiya zimaze gutuma hari muvoma zigabanuka z'amafaranga hagati ya UAE n'Uburusiya, Turkiya n'Uburusiya, Kazakhstan n'Uburusiya. None Turkiya yo nabyemeza cyane kuko kugira ngo Turkiya bayemeye kugura F16 bayihaye conditions. Yego. Ahubwo tuzemera ko Sweden ijya muri OTAN ati nta kibazo. Uzengura bashaka ko baranemeye n'ibintu byanye no kubahiriza sanctions zafatiye ku Barusiya. Yego. None Turkiya Erdogan yararwaye F16 biteye ubwoba. Yahise asohora lobby ya billion 20 z'amadolari zo kugura F16 gusa. Kandi F16 mwigura miliyoni 70 bize ngo yaguze hafi F16 320 na. Numva yarazirwaye. Ibaze F16 abayikanga ko Murusiya yamutera abayikanga iki? Kugira puissance militaire gusyo gusa. Ugire stock ikanga karere. Ni nkuko Kisekedi nawe ashaka kugira stock nubwo nta muntu yayiteresha ariko ayifite bakamutinya. Yego. Rero biba byiza ko puissance zose zirata intwaro iyo zifite muri stock. Noneho icyo ba Biden bicyo badashaka ni iki nuko Putin uzuzuzamo gusa. Ndashirika zuzamo gusa. Icyo gihe bakora ishoka byose ngo nabo bagureho. Niyo mpamvu bakuyambarigo kuri Kisekedi. Ko yari kuzigura mu Burusiya gusa. Yego. None mpamvu rero Uburundi buri kuguma mu ikibazo kuri Amerika. Nuko Uburundi ntago bufite lobby yo kujya kugura intwaro muri abo bantu batatu. Yego. Bivuze ngo urundi burategereza umuntu uzibaha for free. Uraza gusanga ari Putin gusa. Niwe witeguye. Niwe witeguye gusa. Ko Amerika gutanga intwaro ku buntu ntibibaho. Reka. Shine nayo ntibibaho. Ngo Putin ko akora ari kuratisha muri espace. Kurusha abandi we ni uzohereza aziguye for free. Yego. Icyo gihe Vice tarishyura ibyo bintu kuko yemeye ibyo bintu cyane. Perezida Zelensky yatubwiye ko amaze gupfusha abasirikare 31,000 kuva Putin yateri igihugu cy'abandi bita Ukraine. Yego. Putin amaze gomba hafi 400 y'abasirikare. Yararohaga. Impamvu ahomba benshi nuko arwana intambara yo kwiyahura. Ko arwana nka Museveni na. Nyine umuntu wese urwana intambara yo kwiyahura ahomba abasirikare benshi. Kuko cyambe cyo nta mpamvu afite yo kurwana. Yego. Arabaruha. Nuko nguko bimeze. None burya abarusiya barwana sa conscience. Niyo bapfa kubwinshi.
ko nta morali imbere ntene ubona ko n'ababyeyi bavuga ati abana bacu bagarutse abagore barigaragambye ati abagabo bacu bagarutse nta mpamvu y'intambara ubundi hari numwe ku giti cye wayizo yashaka kugira ngo aguma kange muri espace geopolitique none mu karere nako nuko bimeze hari umuntu wazuye intambara kugira ngo aguma kanga akarere ariko ubundi nta mpamvu y'intambara ihari cyane. Joe Biden yavuze ko agiye guhura n'abantu bo muri Kongere nabo abotse igitundu ku bijyanye no gusinya amafaranga vuba vuba. Kuri Sunak yavuze ko Europe igomba kuba border ku bijyanye no gufatira imitungo to be bold n'uvuga ngo gukaza ingamba kandi ukabikora nta bwoba ntaki. Andrei Yermak ni chief of staff wa Ukraine yavuze ko bazemera Putin kuza muri mediation igihe yaba yemera kwitahagarika intambara nyuma ya peace talk. Bivuze ngo yindi izabera mu Busuwisi Putin bashaka no kutamutumira. Ko yabaguye mu mazi nkayo mu Venturos. Sinzi kuntu bizagenda. So tuzabona Misiri imbere Abasuwisi bora nibo bazabyaranje abaduhe result. Nshimira abadukurikiye. Ya reka tubashimire rero kuba mwagomeje kudukurikira mugubwe neza mukomeze mukore comment kugira ngo tujye tumenya reflexion y'ibitekerezo ku kiganiro. Murakoze cyane mugire ibihe byiza.